manje uyazi ngikubhekile njengokuza kanje ngize ngitshela nonkosikazi ukuthi hayi manje ngiyambona leyamfana leya ngiyamfanisa kodwa ngazi ngizothi ngimkhumbulelaphi kodwa wena ngiyakubona uwe lobo uthanda ukuza la uzodlala ne ngiyasho mani ngiyasho yini alright kodwa hayi siyaphila nathi yini wenzani ho use-university yazi ukukhulume nomngani wakho ukhona nje lapha endlini if angeza ukuthi abanye abantwana benzani la ngaphandle mhlawumbe angakhuthazeka because sihleli lapha i-stress nje naye wenzani lapha e-university ini hayi angiyazi kodwa leyo kodwa izwakala njengento ebhadalayo iyabhadala yona ne ngiyayizwa ngizwa nje ngegama layo hayi man mfana ukuze uzovakashela nalomntana la mhlawumbe angakhuthazeka make ngakubona nawe abone ukuthi mhlawumbe nje njengoba yena ehleli lapha endlini edla kuphela uzokhabona ukuthi khona abanye abantwana la ngaphandle abenza izinto eziserious yabo angazi man u-obsessed uthi uDrake yamazi uthi ufuna ukufana noDrake akazithandi incwadi lomntana yazi ithi kungathi isikhathi sakho because kunomoya nokuba nomoya yabo